Selamat Hari Raya. Hari Raya. Oh, reunion. Khairil, KNK. Salam dulu bro. KNK yo. Saya Linda On. Krill. Kiranto Marcelo. Dan Silembah. Okay, kita ada XX penyampai era in the house. Sampai juga buat Linda On. Alhamdulillah, selamat Hari Raya. Miss you. Miss you bang. Selamat Raya bang. Tam in the house, Rock and Era. It's okay, no worries. Kiran, Pak Tam, David Lau, Ray. Ini ada nasi ayam lah. Si ayam of course lah. Signature. Jadi dia konti di rumah Linda On. Penyampai yang dah makan tu tolonglah ke udara sikit. Bersiaran secara langsung bersama saya Linda On dan juga Ya, David